Here ginong ilam jangka United Democratic Party nangni na nongba Shillong sha rilom karo pat nakabenta pan penkre ya ka election GHADC hakaba kilai kendo ya ginong ilam jangka tika party na rilom karo ha asanang kajaka kabadon shabar kasor tura hadian gajing emer jingmut pat jing ekran sani ba halor gajing penkre na benta ka election MDC kabanlong haka khadar ne khatsan tarik risau kani kaseng kala shem ya karai ban penyang ye ki kertong na baro art khundai teli ki MDC constituency hakate gajing ye kendo laya bishar bnyaru ye ki kertong ki papan tiket na ka party ni constituency paper jong ka party balarairu ban ai tiket kat kum gajing ajing mut na ki block ba district unit jong ka party ki nongilam ka party ki bla hiar sheriglom garo na kini ganong ba Shillong ki kentup na do presiden ka party Dr. Don Kupar Roy ba Pindo M Lanong ba polling do working president ba kumjuru ba alentri dekhar general secretary ka seng haringkat gajing don katukan ningut ki MLA nalor kani hakate gajing elang kala don gajing ekran sani ba halor gajing khangti bat khayi do yong jongka National Green Tribunal kabalala manlong kawai ni kimat kaba ka party kan sather ya ka sarkar haka jingelap election MDC namar ka sarkar kat hadu menta kampatla ban pinbiang ya ka mining plan balapan da ka NGT nang talai krenru halor ka jingthot jong songsuk songsai harilom garo na ki kampentriam jong ki kunhun keng atiar pat halor ka ni larai ban kentu ya ka sarkar bakan play ya ka jingkhang ban kren yesuk bat baro ki kunhun keng atiar bat wanra ya ka jing songsuk piang harilom garo